Okay, welcome on board a high GH Live Studios. Team Nini, a wholesome and it some exclusively. Ewo Quine Paso, Ghana's numero uno, Yatana se poke crowd, yan sebre, and I'm seeing Nibre and ya sebre, ewo ahanomo, straight into the wagon. Yakwe him na the tier and it's a Asante Kotoko, any glorious hearts of folk, Omunyanano Ashe preparation asia ahead of the President's Cup, no, and yet for the agroba. Shannon Sumami said on Monday. And a Kotoko main team no training chinchinchi ebeshas your friendly games outdoor ebetwe gwenne na na penkra kopie mu ewo bia e friend said South Africa Mzanzi for sure I ne one Kaiser Chiefs mpanyimfo asensan contract kama Kotoko baka kopie mu ewo bia e friend said South Africa na precisely womo e preparation towards dwumadie kase de anim no league in the Confederation Cup MTN Cup atata so Nenchemu ni nyina ene sa dum be dum ya Kotoko ebo game a Kaiser Chiefs game ni wi a ma me fan someone to anim se Kotoko ebe remain was South Africa SA for short na omo the preseason so atwa so poke crowd me no ka say ukọ kopiem ewo Durban na Kotoko ebe kwa akọchiam na omo ni team my friends say your friend one say Kaiser Chiefs abona sisi no preparation it's underway na penkra nanka eso oba Monday but kasa ne nyemu bibia ba bebom kakra bia Monday na extension kakra ba be ka ho ontimi wa be Monday no na couple of days ba be ka ho nam say now say to aka channel and I say wa toning crab was onye dimedie kakra bi ma no ewo ho no ma nei reporter in say kan and it say na penkra be sa a couple of days aka ho ewo South Africa na nam say wo de agya kwa yenya wo kwanti na ebesa ahwe kire ama Kotoko ye wie Kaiser Chiefs game na preparation esia ye bia ye betena nom ne ade no bibia betumi akoso ana na to niema ba ku mienu miensa onfamra onfanko na wie nkunimdie ede ama apese team the Royal City Club Porcupine Warriors na niema awie nkunimdie so no achi ma me fan so wo se adom be dum ya sesia no Ghanaian communities outdoor I was South Africa they say I damitu I dare omo twe Kotoko ebisimu wie Durban game na nwe piem ewo bia e friend say Port Elizabeth ebisimu mra Bloemfontein mo ba Bloemfontein hanoma Free State ye beboa mo amama tena ha ye beje mo so he hotel a mo beda kra Protea Hotel ya ye kutua de amamo after mo friendly game no mo mra ye be host mo kama we ye Bloemfontein Ghanaian community a specifically Santimenku ewo Bloemfontein and o ma sha asiempo say Protea Hotel nom ne ade nyina no wombedi hu juma de Kotoko se Kotoko jitu nko ase nei wo mo di team ni baba be piem after Durban game no Bloemfontein a wo mo be host wo mo sanso na akọ Port Elizabeth a se wo Bishops Inn Hotel a top kick one potem wo mo so agi atum gidigidi se on person mo host Kotoko a Kotoko no odomo enye fedi agro kra nti ho nchemu ne yete ho penten kwa kakra edi ama ye tiefo ewo mu no but on this very episode Maminya adwuma we ma nyame boa Togo ni baako ene Kotoko ye training ena Burkina ni baako sankrofo mienu nyina no eka enipa aduonu numa ene I stand ko ediasa ne kakra no ho a omu nyina ye trust omode mo so ani a ena mpanyufo ebefaw na enim se nipa nsia ko nso so de ene ne nwotwe so no ebia ombetimi afa ede aba be ka ho eno ede etodwa ewo mu na Burkina for miensa na eso omo so beka ho bi a omo mixe omo bus we nya flight omo mixe omo bus no Kotoko mpanyimfo ne agent na di nkoma asisi ano akrachefo no miensa omo bus ticket na secured enti ado be dum ya on Friday that is a china won betu omo to e de afri mosi krom Wagadugu Burkina Faso no ma be piem ewo Kumasi the Royal City na say to team trust omo ye omo so abeso ma ho de ahwe efa na fa anfa na sibuo so na nso de aba betodwa ewo mu President Cup baso na President Cup no nkomo kakra da manim ha ese mede somo na wonsa etumi eka bie enie enra ene ehu ye enya na ntie se hearts of folk team no mpanyimfo a wo Ghalca specifically womo a contract dwumako bi a wo Ghana omo so ye jersey papa no ena ehye Ghana coat of arms no bi ebo ne side ne kakra no ono ene design jersey we a Ghalca for ena ekoko hu no se onyo na eno ena de kasa kakra eba kasa ede ba ene se say THB mpanyufo ene Kotoko di nkomo se jersey fefefa ya amamo no
monkobo president cap enkonkofa adekodon bia nkonkoshe said the munuanom baako 1911 for no agye omo de atum no momo de mo mama esa de no yes intinei Kotoko mpanyifo nso ebe resist any attempt from Ghalca Ghana League Club Association say any president cap no ye mama special JC monye nkobo no Kotoko mpanyifo ebe sorry e de atia sa adwumadi na no e de aba beto anima e de ma ye na tiefo nti on your screens you know uhwemu a ebra hearts of folk omo anije of Adidi Dramani any woman e ka ho bie of Odro Nyakon ha Ghalca foko pie mu a yesi has mu jesi ambehye ni o mone Kotoko no mone president cap amokọ akọbọ no we na mbehye no eno ehun nkyeremu kakra etwagu eno no but Kotoko de ye nya de ombegye atum enam se THB contractor omne Kotoko wo no ekyeresa se wo kọ akọbọ game bia sanctioned by Ghana Football Association there most definitely enu kwa sa ofa danchi kokosha atade foforo nti Kotoko wo mo kra de se ene Ghalca de ba omo nyintum just way ena ene aye available e ready Kotoko omo de willing to say ombehye na omo de agyina mu asi akan no ene nchemu aye nsa akan de tudwa ama in a tiefo na couple of your listeners na see and followers e de atu anim say ebra na penkra kopie mu e wo South Africa no kizito ese oni Kaiser Chief for sign contract no Kaiser Chief Jesse yellow and black no na Vodacom eda Kaiser Chief anim na ada na the high sense no ede na penkran na mianim ene no krenie asemedi ka kakra but mame nte ho enwan ho ma emu chemu ene se ebra na ye kono na yenim se sa unveil semwe sa na yate ye pusu nunum no kankan a yate eno no enti eba sa no we kra pepa soldier eno mo ye ena poki crowd Kotoko Jesse na ebi available no mo je ye nei omo ede ye enti omo di nkan a relay information am high sense for so agia tuma we de enkonko e bibia sa de na akwa gina stage kese so na penkra wo showcase Kotoko no ye hu high any sense no ewo mo so ye no mo contract akopim 2026 enti eno ehu ye nkyeremu kakra nei o ma sort situation kama bibia no awie pay ewo mti de se omo ye ehu niam kasakasa kakra no omo asolve de free on ma na high sense a little bit disappointed kakra say wakogina high stage say so na South Africa obi ehwe bie SABC nom ni ade hwe nom na eba sa no na high sense ye hu wo mu no ha adwen nanso empanyifo ne high sense asolve situation na bibia edadin kama no enchemu a de ma ye na tiefo ewo mu na eno achi ene yesare tudwa ede ama say there is a sponsorship deal bia na penkra ebedi hu komo meeting be koso something na something no kropon kasi a akekere o Johannesburg ye train ene fasa asase ko something ho na say tu okọ South Africa ya na ota base o pa na yesesa contract na say tu ankasa ena yempese beka so broker but odi hu komo ena ene say na penkra ko pie mu dia ene ono so beko something ho na nyame boa meeting na sa to aso de free ho ye be free ba new sponsorship dealer ebeba ma Kotoko nyina from South Africa no tumitin tam na ejina na niema wie pay a ye de betudwa e de ama ye na tiefo nti by way of information hearts of folk any asante Kotoko hearts of folk de o ma gia tum se wo mo be hye Ghalca Jesse no ama mo sresre kama wo manim ayesede kama bibia no edadin a wo hwe of Adidi Dramani any woman can be woman or heart of folk na o ma bom tushire a o mani age se Ghalca abro mu Jesse ba Kotoko de yensa kan ene de yate ene se mpanyifo de ato anim si amfantu dwa se nya de da se Ghalca Jesse no o mo baji bi e de atum se o mo ba behye no mo nsampon kan bi so o mo kwa akwaje Ghalca Jesse bia akwa akwahye for Ghalca president cap no na ebasa na ye Jesse ene THB wo no yemfa nkekere cap no ho anase yemfa enye dey enti ene se heart of folk for ena wo mo age atum broni wawu ene ententem so dia ene Kotoko de ono o shere dancing kran kama dada enti nya de da se ne no wo mo beje sa president card Jesse sa Ghalca campaign for president to the clubs asha ase e de free team my friends heart to folk no e de atum ne mom Kotoko na beba with beautiful colors no THB the Hope brand no enchemu a yensa kan on this very episode no yes set the record straight various Jesses no sensem ye kopie mu South Africa any the PM or Ghana no game ni the beba so
but game no ba so no Kotoko ebe don ni JC kama na bibia tumi akoso no entry mo ede ma initiative for ewum na penkra ebe stay glue kakra couple of days na can so be drew Monday but ebe stay kakra with best 24 hours to 48 hours aka ho na why meeting bi e was something no Johannesburg a very beautiful nice place and yet for the agrokra na meeting bi akoso a meeting no Alton's Binic was a terrorist paribus bibia toto dinya Kotoko, it's likely say between a new sponsor at the Free South Africa and we the film to ja game with team my friend say Kaiser Chiefs Nivea Kotoko be basi was South Africa wa na afi no omatwa preparation so ahead of new season to Janmine Derek Saint Kizito me that say so I get channel ya tum na yedo kwa ni J Chrome open more any me subscribe no so mame na mi adoma no so kan na itomu a poki kraw onsa aka ho de yesom and yesom na try as much as possible see the positivity ebe rem e de ama Asante Kotoko enam say no na ye team kese a yesom no na bibia timi akoso yesom Kotoko de aka ni nyina ne de ye mu adwuma but Kotoko de yesom team sa aka organ nyina no ye mu adwuma ba team a kese a pese that's one there. Yes. Transfer window no is still widely open. Kotoko more signings. Say them the two and Mosikrum Burkina Faso 3 players. I'm take it in secured. I'm make say earlier on trust no mind to me am account by Friday. Womo ebedru Kumasi from Ouagadougou. Abibia to me atutum kama. Me that say so ajatum na oni eko NG Chrome. Me did Derek Saint Kizito channel on GH Live Studios Ghana's numero uno. Wamade na emia subscribe no so. Papa poke crow. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?